Ngiyababingelela besilo, ngiyababingelela belembele egqama yamalembe ngokukhalipha. Utekula abafazi bakaNomgabi betekula behlezi emlovini bethi uShaka kayikubusa kayikubankosi. Ugawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbula amagawa bebesi. Gwitsha kamdlaka ligwegwetshiza abasini bengoma. Inkomo yakhala emthonjaneni izo zonke zayiza ukulila. Nibingelelwa ngumntungwa kwikholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba nisaphila bakwethu. Nawo-ke umhlakuva bakwethu, umhlakuva umuthi-ke wezinso-ke lona-ke iy'mpande zawo-ke ziyeke zibiliswe bese-ke ziba-ke isiphungo esiphuzelwa-ke ukwelapha-ke izinso ezibuhlungu nina beqhawe, nina besilo. Bese-ke imbewu yenza-ke amafutha i-castor oil. Imbewu-ke ibaluleke kakhulu-ke lena-ke iyona-ke eyenza-ke i-castor oil-ke imbewu-ke yomhlakuva nina beqhawe. Abanye-ke baye bawupheke-ke umhlakuva bawupheka-ke namafutha, bawupheka-ke ngamafutha bese-ke bayawakhama nina beqhawe bese-ke bawasebenzisa-ke kuyigubhu-ke zokudonsa-ke umsebenzi-ke ney'nhlanhla nina bembube nina beqhawe. Imbewu-ke yalo muthi-ke lona-ke yenza-ke amafutha i-castor oil nina beqhawe kuthiwa-ke umhlakuva. Lo muthi-ke lona-ke ngiyabonga kakhulu-ke niphile umuthi-ke wezinso-ke lona-ke bakwethu nina besilo.